Dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu Sve za Android. U današnjem klipu pričat ću vam o Powerbanku. Šta je Powerbank, kako se koristi, zašto se koristi itd. Powerbank može biti u raznim bojama, veličinama, kapacitetima itd. Ovako trik izgleda jedan Powerbank. Šta je Powerbank? Powerbank je u stvari jedna eksterna baterija ili eksterni punjač, kako god hoćete. Powerbank služi da napunite vaš telefon u javnosti ili kad već ne možete ga uključiti u struju. Kako se on puni, kako se koristi? Evo ovako. Kao što možete vidjeti, ovdje ima microUSB i USB. Ako koristite microUSB, to vam služi za punjenje baterije, to jest Powerbanka. Uključite microUSB s jedne strane, a s druge strane USB u struju i tako napunite vaš Powerbank. Zatim USB priključite ako hoćete da punite telefon i LTE, sa druge strane je microUSB koji ulazi u vaš telefon. I sada koliko može da izdrži jedan Powerbank? Pa sve zavisi od kapaciteta. Ovaj moj ima 2600 mAh, što bi otprilike meni trebalo za 1 do 1,5 punjenje. Dok ostale Powerbankovi mogu ići preko 10.000 mAh. Što bi značilo da će imati, ne znam ni ja, preko 5, 6, 7 punjenja. Neki Powerbankovi imaju ovo dugme ovdje koje vam prikazuje koliko je on pun. To bi bilo prilike sve za danas, nadam se da ste uživjeli i vidimo se u nekom sljedećem klipu.